Reka nongere kwifuriza igitondo cyiza, reka nongere kwifuriza igitondo cy'umugisha mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Uyu munsi turi ku itariki 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tuzindukiye rero ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusekiranya izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uri kwibaza uti ni ibiki bizindukiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nanjye ibi ngibi nibyo binzanye ngo ngende mbikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Muze kunyemerera amakuru yacu nk'ibisanzwe n'ubundi tuyahere ahangaha muri Rubaya. Muri Rubaya niho ibintu bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Igisirikare cy'inyeshyamba z'umutwe wa M23 cyakomeje kugenda cyararikwa n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibereye ahangaha muri Rubaya, baba wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi aba Blancauta. Aya makuru yo muri Rubaya muranyemerera nyakubwire gatanu kuri kagenzi kako, nkubwire uburyo ki izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zakomeje kugenda zisumbirizwa ahangaha muri iyi misozi ya Rubaya. Ariko kandi turava ahangaha muri Rubaya twinjire mu ahangaha Igoma, dore ko Igoma ibintu byakomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatangiye guhunga mu gihe abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bataraganya no kuba bagera ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Ingabo z'abarundi i Bukavu zakomeje kugenda zikoza ibara abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahitwa za Kabare. Ni umuriro mwinshi izi ngabo z'abarundi FDNB mu by'ukuri zakomeje kugenda zikora buri kimwe cyose ngo zimure aba barwanyi b'izi nyeshyamba za M23 mu birindiro byabo ahangaha Kabare. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye. Naho turi ku mupaka wa Uvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ho abarundi bakomeje kugenda bambuka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za FDNB zikomeje kugenda zambuka ziza ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe w'izi nyeshyamba za M23. Aya makuru nayo ndayakubwira. Ariko kandi abayobozi ba M23 bo ntabwo bakomeje kugenda bagaragara ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nayo ndayakubwira, nkubwire ese bari kujya hehe. Nimunyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi cyane ntababwiye, tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko noneho mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, nimunyemerere mbanze mbasabe iki kintu cyo kuba mwakora subscribe kuri mwe mutarayikora, ariko kandi mukomeze kugenda musharinga, mukomantinge ndetse munarayikinge, kubera ko ibyo ngibyo mubikoze nanjye mbona ko ndi gukorera abantu, nanjye ibyo ngibyo bikantera imbaraga zo gukomeza kubashakishiriza amakuru y'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbahaye ikaze rero, reka amakuru yacu tuyahere ahangaha muri teritwari ya Masisi muri Agise ya Rubaya n'ubundi, aho abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bahura n'ibyago bikomeye cyane. Ninkubwira ibyago bikomeye cyane wumve ibyago bikomeye cyane, kubera ko abarwanyi baba wazalendo bakomeje kugenda baha intambara. Nimvuga intambara mwumve intambara, kubera ko aba barwanyi baba wazalendo bakomeje kugenda botsa igitutu izi ngabo za M23 zivanze n'abafaransa ahangaha muri iyi Rubaya. Abarwanyi baba wazalendo rero bakomeje kugenda bagaragaza ko badashobora kubana n'izi nyeshyamba za M23 muri iyi Rubaya. Bakomeza kugenda babarasa ku buryo bukomeye cyane. Izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeza kugenda zigaruka, ari nako kandi zibura abasirikare benshi cyane ahangaha muri iyi Rubaya. Hari benshi bakomeje kugenda bibaza bati rero iyi Rubaya mukomeje kugenda muvuga ni bwoko ki iyi Rubaya idakomeje kugenda ishiramo
intambara imeze ite. Ndakwibutsa ko intambara y'ahangaha muri Rubaya atari intambara ishobora gushira gutyo gusa, kubera ko iyi Rubaya irimo imitungo kamere myinshi cyane, harimo zahabu, harimo ibirombe by'amabuye y'agaciro bikomeye cyane. Ari nayo mpamvu izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kugenda zibona imisada yerekeza ahangaha muri Rubaya kugira ngo barebe ko basubirana iyi Rubaya. Usibye ko bidashobora gushoboka, uyu generali Kigingi ndakeka adashobora kurekurira iyi Rubaya aba barwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Aya makuru ni munyemerere tuyaveho ku buryo bukomeye cyane, ahubwo twigerera ahantu hitwa mu mujyi wa Goma. Abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa 23 bakomeje kugenda bahunga urugamba, bakomeje kugenda bahunga mu by'ukuri. Kandi ndakwibutsa ko abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bataraganya no kugera ahangaha muri uyu mujyi wa Goma, dore barakibereye hariya muri teritwari ya Nyiragongo, ariko neza neza hafi na Goma. Niyo mpamvu rero izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zakomeje kugenda ziburirwa irengero ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Abakurikiranira bya hafi bakibaza bati none se izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 kubera iki zakomeje kugenda zihunga iyi Goma, kandi mu by'ukuri igisirikare cya FARDC kikiri kure kitarataka iyi Goma. Abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa 23 rero barasa nkaho babizi, kubera ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gutangaza ko kigomba kwataka Goma ndetse na Bukavu, ariko kikahatakana imbaraga. Aba barwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa 20 rero barasa nkaho bamaze gukonfirma iki kintu. Abadashoboye rero guhangana n'izo mbaraga z'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda baburirwa irengero ahangaha muri iyi Goma. Mu by'ukuri irengero ryo bakomeje kugenda bariburirwa ahangaha igoma. Hakibazwa niba umunsi iki gisirikare cya cya FARDC kimanukiye kikagera neza mu marembo y'uyu mujyi wa Goma, hari inyeshyamba n'iyi nimwe ya M23 izaba igicaruka. Reka aya makuru y'ahangaha igoma nyaveho, ahubwo munyemerere nyakomereze ahantu hitwa Ibukavu. Ahantu hitwa Ibukavu igisirikare cya FDNB, amakuru ndi gukura Ibukavu neza arampamiriza ko ahantu hitwa Kabare imirwano yafashe urundi rwego. Abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwaye mu 23 nubwo bakomeje kugenda bagerageza kwirwanaho, ariko ngo byakomeje kugenda biba iby'ubusa. Bakomeza kugenda babura abasirikare benshi koko, bakomeza kugenda babura abasirikare benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo ngibyo bigasunikiriza rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'izi ngabo z'abarundi bari Kabare gufata iyi Bukavu byakwanga byakwemera. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku mupaka uhuza u Rwanda uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya Uvira, aho abarwanyi Barundi ngo bakomeje kugenda bambuka ku buryo bukomeye cyane. Mu by'ukuri bakomeje kugenda bambuka ndetse n'intwaro zabo baza ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo navuga, Ndayishimiye Evariste, icyo navuga kuri ibi bintu nuko Ndayishimiye Evariste akomeje kugenda agaragariza Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko ari umugabo urinda ijambo rye kandi bazagumana muri uru rugamba paka rurangiye. Ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026 tuzindukiye rero ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusekiranya izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana bose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uri kwibaza uti ni ibiki bizindukiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nanjye ibingibi nibyo binzanye ngo ngende mbikugezaho gatanu kuri kagenzi kako. Muze kunyemerera amakuru yacu nk'ibisanzwe n'ubundi tuyahere ahangaha muri Rubaya. Muri Rubaya niho ibintu bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Igisirikare cy'inyeshyamba z'umutwe wa M23 cyakomeje kugenda cyararikwa n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibereye ahangaha muri Rubaya, baba wazalendo
wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi aba blankauta. Aya makuru yo muri Rubaya muranyemerera nyakubwire gatanu kuri kagenzi kako nkubwire uburyo ki izi nyeshyamba z'umutwe mu 23 zakomeje kugenda zisumbirizwa ahangaha muri iyi misozi ya Rubaya. Ariko kandi turava ahangaha muri Rubaya twinjire mu ahangaha Igoma, dore ko Igoma ibintu byakomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatangiye guhunga mu gihe abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bataraganya no kuba bagera ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Ingabo z'abarundi i Bukavu zakomeje kugenda zikoza ibara abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahitwa za Kabare. Ni umuriro mwinshi izi ngabo z'abarundi FDNB mu by'ukuri zakomeje kugenda zikora buri kimwe cyose ngo zimure aba barwanyi b'izi nyeshyamba za M23 mu birindiro byabo ahangaha Kabare. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye. Naho turi ku mupaka wa Uvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ho abarundi bakomeje kugenda bambuka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za FDNB zikomeje kugenda zambuka ziza ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe w'izi nyeshyamba za M23. Aya makuru nayo ndayakubwira. Ariko kandi abayobozi ba M23 bo ntabwo bakomeje kugenda bagaragara ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nayo ndayakubwira nkubwire ese bari kujya hehe. Ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi cyane nababwiye tuzi tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko noneho mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, ni munyemerere mbanze mbasabe iki kintu cyo kuba mwakora subscribe kuri mwe mutarayikora, ariko kandi mukomeze kugenda musharinga, mukomantinge ndetse munarayikinge, kubera ko ibyo ngibyo mubikoze nanjye mbona ko ndi gukorera abantu, nanjye ibyo ngibyo bikantera imbaraga zo gukomeza kubashakishiriza amakuru y'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbahaye ikaze rero, reka amakuru yacu tuyahere ahangaha muri teritwari ya Masisi muri Agise ya Rubaya n'ubundi, aho abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bahura n'ibyago bikomeye cyane. Ninkubwira ibyago bikomeye cyane wumve ibyago bikomeye cyane, kubera ko abarwanyi b'aba wazalendo bakomeje kugenda baha intambara. Nimvuga intambara mwumve intambara, kubera ko aba barwanyi b'aba wazalendo bakomeje kugenda botsa igitutu izi ngabo za M23 zivanze n'abafaransa ahangaha muri iyi Rubaya. Abarwanyi b'aba wazalendo rero bakomeje kugenda bagaragaza ko badashobora kubana n'izi nyeshyamba za M23 muri iyi Rubaya. Bakomeza kugenda babarasa ku buryo bukomeye cyane. Izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeza kugenda zigaruka, ari nako kandi zibura abasirikare benshi cyane ahangaha muri iyi Rubaya. Hari benshi bakomeje kugenda bibaza bati rero iyi Rubaya mukomeje kugenda muvuga ni bwoko ki? Iyi Rubaya idakomeje kugenda ishiramo intambara imezite. Ndakwibutsa ko intambara y'ahangaha muri Rubaya atari intambara ishobora gushira gutyo gusa, kubera ko iyi Rubaya irimo imitungo kamere myinshi cyane, harimo zahabu, harimo ibirombe by'amabuye y'agaciro bikomeye cyane. Ari nayo mpamvu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zibona imisada yerekeza ahangaha muri Rubaya kugira ngo barebe ko basubirana iyi Rubaya. Usibye ko bidashobora gushoboka, uyu generali Kigingi ndakeka adashobora kurekurira iyi Rubaya aba barwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Aya makuru ni munyemerere tuyaveho ku buryo bukomeye cyane, ahubwo twigerera ahantu hitwa mu mujyi wa Goma. Abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23
bakomeje kugenda bahunga urugamba, bakomeje kugenda bahunga mu by'ukuri, kandi ndakwibutsa ko abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bataraganya no kugera ahangaha muri uyu mujyi wa Goma, dore barakibereye hariya muri teritwari ya Nyiragongo, ariko neza neza hafi na Goma. Niyo mpamvu rero izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zakomeje kugenda ziburirwa irengero ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Abakurikiranira bya hafi bakibaza bati none se izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 kubera iki zakomeje kugenda zihunga iyi Goma, kandi mu by'ukuri igisirikare cya FARDC kikiri kure kitarataka iyi Goma. Abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 rero barasa nkaho babizi kubera ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gutangaza ko kigomba kwataka Goma ndetse na Bukavu, ariko kikahatakana imbaraga. Aba barwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa 20 rero barasa nkaho bamaze gukonfirma iki kintu. Abadashoboye rero guhangana n'izo mbaraga z'igisirikare cya FARDC bakomeje kugenda baburirwa irengero ahangaha muri iyi Goma. Mu by'ukuri irengero ryo bakomeje kugenda bariburirwa ahangaha i Goma, hakibazwa niba umunsi iki gisirikare cya cya FARDC kimanukiye kikagera neza mu marembo y'uyu mujyi wa Goma, hari inyeshyamba n'iyi nimwe ya M23 izaba igicaruka. Reka aya makuru y'ahangaha i Goma nyaveho, ahubwo munyemerere nyakomereze ahantu hitwa i Bukavu. Igisirikare cya FDNB, amakuru ndi gukura i Bukavu neza arampamiriza ko ahantu hitwa Kabare imirwano yafashe urundi rwego. Abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 nubwo bakomeje kugenda bagerageza kwirwanaho, ariko ngo byakomeje kugenda biba iby'ubusa, bakomeza kugenda babura abasirikare benshi bakomeza kugenda babura abasirikare benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo ngibyo bigasunikiriza rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'izi ngabo z'abarundi bari Kabare gufata iyi Bukavu byakwanga byakwemera. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku mupaka uhuza u Rwanda uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya Uvira, aho abarwanyi b'abarundi ngo bakomeje kugenda bambuka ku buryo bukomeye cyane. Mu by'ukuri bakomeje kugenda bambuka ndetse n'intwaro zabo baza ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo navuga, Ndayishimiye Evariste, icyo navuga kuri ibi bintu nuko Ndayishimiye Evariste akomeje kugenda agaragariza Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko ari umugabo urinda ijambo rye, kandi bazagumana muri uru rugamba paka rurangiye. Ababurankauta aya makuru yo muri Rubaya muranyemerera nyakubwire gatanu kuri kagenzi kako nkubwire uburyo ki izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zakomeje kugenda zisumbirizwa ahangaha muri iyi misozi ya Rubaya. Ariko kandi turava ahangaha muri Rubaya twinjire mu ahangaha Igoma, dore ko Igoma ibintu byakomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatangiye guhunga mu gihe abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bataraganya no kuba bagera ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Ingabo z'abarundi i Bukavu zakomeje kugenda zikoza ibara abarwanyi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahitwa za Kabare. Ni umuriro mwinshi izi ngabo z'abarundi FDNB mu by'ukuri zakomeje kugenda zikora buri kimwe cyose ngo zimure aba barwanyi b'izi nyeshyamba za M23 mu birindiro byabo ahangaha Kabare. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye. Naho turi ku mupaka wa Uvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ho abarundi bakomeje kugenda bambuka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za FDNB zikomeje kugenda zambuka ziza ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe w'izi nyeshyamba za M23. Aya makuru nayo ndayakubwira, ariko kandi abayobozi ba M23 bo ntabwo bakomeje kugenda bagaragara ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nayo ndayakubwira, nkubwire ese bari kujya hehe. Ni munyemerere aya makuru mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse n'andi menshi cyane nababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko noneho mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye, ni munyemerere mbanze mbasabe iki kintu cyo kuba mwakora subscribe kuri mwe mutarayikora, ariko kandi mukomeze kugenda musharinga, mukomantinge ndetse munarayikinge, kubera ko ibyo ngibyo mubikoze nanjye mbona ko ndi gukorera abantu, nanjye ibyo ngibyo bikantera imbaraga zo gukomeza kubashakishiriza amakuru y'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbahaye ikaze rero, reka amakuru yacu tuyahere ahangaha muri teritwari ya Masisi muri Agise ya Rubaya n'ubundi, aho abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bahura n'ibyago bikomeye cyane. Ninkubwira ibyago bikomeye cyane